video po video i stigo smo do kraja. Imali ste priliku čuti što smo saznali od naših kazivača i kazivačica na terenu. Do vaših su ekrana stiglo vjerovanje, priče, pjesme, zagoljke, ali imajte na umu da je to tek dio građe. Usmena je baština Bistre zabilježena u različitim izvorima, što pisanim, što audio, što video, a na vama je samo da ih istražite. Nek vam u tome budu pri ruci monografija Bistra, knjiga naše Vere Grgac, Bistranjska kuharica i znanstveno-stručni članci. Obavezno, neka vam je tu važna raznovrsna građa koja je pohranjena u dokumentaciji Instituta za etnologiju i folkloristiku. Kaj drugo reći, hvala što ste bili s nama u drugom dijelu spomena. Pozdravljam vas do nekog sljedećeg puta i najte kaj zameriti.